हेलो नमस्कार मो श्री आपनको स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल श्री किचन को। आज मु आपण सहित गोटे केक रेसिपी शेयर करी बिना अंडा और बिना ओफन रे घरे आपड़ के सॉफ्ट और स्पंजी केक बन पारे मुझे तार रेसिपी शेयर करी। आसतु देखा रेसिपीटा को। प्रथमे मु गोटे बड़ बाउल रे नहीं मैदा आउ कि दही चीनी को ग्राइंडिंग करके नहीं पाउडर बनैकी तापर वैनिला एसेंस बेकिंग पाउडर नहीं प्राइमर आप जेकोसी ब्रांडर नहीं पारे बेकिंग सोडा नहीं आउ कि रिफाइन तेल आउ आवश्यक हिसाब रे क्षीर मु नहीं आपन प्रथम कौन करेंगे गोटे बाउल रे किछि तेल नेबे किछि तेल नहीं सारा पर मिनिमम आप 1 कप तेल नेबे तेल नहीं सारापर से जो चीनी को ग्राइंडिंग करके पेस्ट करथिबे पाउडर करथिबे से चीनी पाउडर को नेबे आपण एथरे गोटा चीनी आदौं भी नेबेनी ना सेटा मेल्ट हेबनी बहुत ही लेट हम आउ मेल्ट हेबनी तेल रे जमा भी बहुत कष्ट हम आपण जन चीनी की ग्राइंडिंग करके नेबे चीनी पाउडर तापरे आपण चीनी बदल रे आपण सुगर फ्री भी नहीं पारंती तापरे तेल आउ चीनी को बहुत भल भाव में मिक्स करदे किसी समय तक भल भाव में गोलेकी सहित बहुत भल भाव में फेंटिकी मिक्स करेंगे ना चीनीटार टेस्ट आसबनी भल मैदा रे तापरे चीनी को एमती घांटी सारापर से जो जी आप मैदा नहीं थे सेतिक सब से चीनी आउ तेल रे पकेबे मैदा को आ मैदा एथरे पकई सारा पर चीनी सहित बहुत भल भाव में घांटे मैदा चीनी तेल जमी तीनटा जाक तीन जन सहित बहुत भल भाव में मिक्स हो जाए आपड़ जदि चाहिए मैदा को आपण छाणिकी भी चलैकी भी नहीं पारे कहीं छोट 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 दाना थाए जोटा कि बहुत भल भाव में फेंटी हुए मु जेहेतु आगुरी चलैकी रखी मैदा को स्ट्रेन करके मुझे डायरेक्ट यूज करछि आपन जदि सेमती आणुछंती फास्ट आप मैदा को भल भाव में चलैदेवे ना से जो गोटा गोटा पार्टिकल सब थी सेगुड़ा सब मिक्स हेनी चीनी आउ तेल सहित देखो मैदा को बहुत भल भाव में मिक्स करेंगे चीनी आउ तेल सहित किसी टाइम लगे मु जेहेतु दी प्रकार केक बनैबी मुझे मैदार क्वांटिटी टी अधिक नहीं आपड़ कम बेसी करें आपण हिसाब से देखो मैं बहुत भल भाव में चीनी आउ तेल सहित मैदा को बहुत भल भाव में मिक्स कर दूचे एक्चुअली केकटा बहुत ये भी हो पार मुझे आपको मैदा सहित बनईकी देखा आउ के आपको अटा और सुजी सहित भी देखी आप फास्ट मैदा ट्राए करूँ जदि आप प्रथम थर कर गोटे गोटे स्टेप को बहुत भल भाव में फॉलो करूँ टोटाली स्किप न करके देखूँ जानीपर केकटा घर के भल भाव में हुए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हुए किछिटा छोट छोट किछिटा छोट छोट आपड़ स्टेप नेले भल भाव में ताले बहुत ही ये हो जाए ना बाय मिस्टेक जब आप किसी भी भूल एपट सब ने टे अबाग्या हो देखो मुझे मैदा चीनी भल भाव में मिक्स है मुझे बेकिंग पाउडर नहीं आप बेकिंग पाउडर मात्रा टी अधिक रखिए मु मिनिमम 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर नहीं आपड़ से हिसाब से रखे आप जी भी बेकिंग पाउडर नियंतु ना कहीं से हिसाब से आप बेकिंग सोडाटा कम ने बेकिंग पाउडरटा अधिक ना भल कहीं बेकिंग पाउडर आम एत यूज हुए जो सेमती रही रही तार ये गुड़ाक मानने भल आसी न था फ्लेवर गुड़ा भल आसा बेकिंग पाउडर आप अधिक ने आटा बहुत ही सॉफ्ट कर केक को बहुत ही जल्दी फुली भी बहुत ही हेल्प करता बहुत भल आसी था देखो मुझे बेकिंग पाउडर नहीं गलापर ये मो बेकिंग सोडा हाफ टेबल स्पून ने आपण हिसाब से ही ने जेहेतु मुझे अधिक बनाऊँ से मत टे सोडा अधिक दरकार हो सोडा टिके देखिकी ने आपण हिसाब से कहीं सोडा टे अधिक हो जमा भी भल लगे बहुत माने खाइला बेलू टे अबाग्या अबाग्या लगे से आप हिसाब से ने आपड़ जी भी नियंतु ना कहीं बेकिंग सोडा आप मन रखिए टे अधिक आप बेकिंग पाउडर ने बेकिंग पाउडरटा बहुत स्पंजी करता है और फुलिया भी बहुत हेल्प करता है बेकिंग सोडा भी बहुत ही सॉफ्ट करता है केक को देखो से तीन टाक आप भल भाव में मिक्स करेंगे जमी बहुत ही भल भाव में मिक्स करेंगे जमी गोटे पट साइड रे रही न जाओ बेकिंग पाउडर सोडा चीनी सब गोटे पट साइड हो न रो आप बहुत भल भाव में मिक्स करूँ तापर मुझे कौन करी अल्प किसी लुण ने जस्ट चीनी ये को मैनेज करने मैं अल्प लुण नौचे आप चाहिए भी स्किप करें
देखो मैं दही नहीं आप दही जगह लेंबू भी नहीं पारे लेंबू रस भी बहुत ही टेस्ट आसता है केक्रे किंतु मुझे दही रे ट्राए करुचे आपन जदि दही नौछंती ताले आपण माने बसा दही नेबे पूरा थिक दही नेबे जोटा बहुत ही माने भल आसो टिके पानिया दही नाला से टिके पानी हो जाए आ खट्टा दही जम्मा भी नेबेनी फ्रेश दही नेबे ना से केकटा खट्टा खट्टा लगी थाए बहुत ही फ्रेश दही नेबे जमती कि टिके भी से खट्टापण नथिबो बहुत भल लगी थाए आउ एटा हूँ केकटा को भी बहुत माने एते सॉफ्ट करी थाए एते सॉफ्ट कर थाए माने बहुत सॉफ्ट कर थाए केकटा को दही आपन जदि भी दही नबा को चाहछन ताले आपन टोटली भी स्किप करि पारन सेते किछ असुविधा नाही आउ आपन मु जो बाउल रे मेजरमेंट करके मैदा नेथिली मु सेथरे मिनिमम मते सेथरे क्षीर दरकार हे जे फुल बाउल आउ 1.5 बाउल मोर क्षीर पूरा दरकार हे जे आपन सेही हिसाब रे क्षीर नेबे आपन अल्प अल्प मात्रा रे क्षीर नेकी ताको अल्प अल्प गोळेबे नहले सेटा आपन जदि एका बेले के ढाली देबे क्षीर सेटा पानिया हे जिबार भी संभावना अछि तेणु करके आपन जेबे भी क्षीर नौछंती ताको अल्प अल्प करके ढालंतो तापर गोळंतो जदि आपनकर आवश्यक हुए ताहले क्षीर नियंतो नले एका बेले आपन टोटली भी क्षीर ढालंतुनी सेटा भल लागेबे ना आपन जम्मा भी ये क्षीर नेबेनी गरम क्षीर नेबेनी पूरा रूम टेम्परेचर क्षीर नेबे पूरा चिल क्षीर भी नेबेनी देखंतो एठी मो जेहेतु टिके छोट जगह नहीं से मत गोल असुविधा होची किंतु मु गोलोची बहुत सावधानी सहकार गोलोची आप देखो ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ନେଇ ଗୋଳେଇବେ ନହେଲେ ସେଇଟା ଜମା ବି ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଢାଳିବେନି ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମଇଦା କ୍ଷୀର ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପକେଇଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ିଆ ହେଇକି ଯେମିତି ନ ରୁହେ ସେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଗୋଳେଇବେ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋର ମଇଦାଟା ଟୋଟାଲି ବି ମିକ୍ସ ହେଇନି କ୍ଷୀର ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଇଏ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟୁଛି ଭଲରେ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ ସବୁକୁ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ କେମିତି ମେଜର କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତ ଜମା ବି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଆପଣ ବାହାର ଖାଇବାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ରେସିପି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ କେତେବେଳେ ଏମିତି କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ହେଉନଥିବ କି ଆଣିପାରୁନଥିବେ କି କିଛି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମନ ମାରିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ବି ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରି ଆପଣ ଘରେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ସଫ୍ଟ କେକ୍ ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ବି ବେଟର୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ ଯେମିତି ବତାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ଭଲସେ ପକାଇକି ସେଥିରେ ମଇଦାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ବବଲ୍ସ ନ ରୁହେ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଘାଣ୍ଟିବେ ଯେମିତି ଟିକେ ବି ହେଲେ ବବଲ୍ସ ନ ରୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ହିଁ କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲସ୍ କରିନି ସବୁକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଫେଣ୍ଟୁଛି ଯେତିକି ପରିମାଣ ଆମର କ୍ଷୀର ଚିନି ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଜିଦ୍ଦି କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଏବେ ଯେହେତୁ ଅଛି କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଇବା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ କେକ୍ଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ବି କିଛି ଅକେଜନ୍ ଫକେଜନ୍ରେ ଆମେ କେକ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜିଥାଉ କୌଣସି ବାର୍ଥଡ଼େ ହଉ ଆନିଭର୍ସରୀ ହଉ କିଛି ବି ହଉ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କେକ୍ ହିଁ କାଟିଥାଉ ଯଦି ବି କିଛି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ଯଦି ବି କେକ୍ କରିଥିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ବି କରିପାରିବେ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି ବତେଇଛି ଆପଣ ଘରେ ସେମିତି କେକ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ बहुत ही सॉफ्ट आउ स्पंजी ହେଇକି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ବବଲ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟୁଛି ଆଉ ବବଲ୍ସଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟୁଥିବି ମୁଁ କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ କରିନି ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଛି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଗାଢ଼ ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳକୁ ନାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ପକାଇବି ଆପଣ ଏକାବେଳକେ ଜମା ବି ପକାଇବେନି ଆପଣ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାର ବ୍ୟାଟରଟା କେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଯେହେତୁ ବବଲ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଘାଣ୍ଟିବାର ଇଏ ଥିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଘାଣ୍ଟି ପାରିବେ
ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବବଲ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଏଠି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ କାଠୁଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବବଲ୍ସ ତକ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବି, ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାଟରଟା ଟିକେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କ୍ଷୀର ପକାଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ କେକ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ମିଠା ହଉ ହେଉଛି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। କେତେ ପରିମାଣରେ ମିଠା କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ହୋମମେଡ଼୍ କେକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ବି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଏଠି ବି ମୋର ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆର ବ୍ୟାଟରଟା, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ପତଳା କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି କେକ୍ଟା ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା କାଠୁଆ ଆଉ ଗାଢ଼ ହେବ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା କେକ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବାର ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି ମଇଦା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଦୁଇଟା କେକ୍ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟର ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ସମୟରେ ବି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କେକ୍ ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ କେକ୍ଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ। ହାର୍ଡ଼ଲି 45 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଥାଏ କେକ୍ଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ବ୍ୟାଟର କରିଦେବି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, ଏକାବେଳେକେ ଜମା ବି କ୍ଷୀର ଦେବେନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ସବୁ ବ୍ୟାଟର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେନି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣିଆ ହେଇଗଲା ମଇଦା ପକାଇବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚିନି, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ସେତେ ସବୁ ନ କରି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବବଲ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର କିଛି ବି ଲମ୍ପସ୍ ଆସୁନି। ମୋର ଏଠି ବ୍ୟାଟରଟା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣ କେକ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇପାରିବେ। କାଜୁ, କିସମିସ୍ ହଉ, ଚେରି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ବାଦାମ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ସବୁ ପୁରା ଲମ୍ପସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଟରଟା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇଏରେ ଆସିଯାଇଛି। ବାସ୍ ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ବ୍ୟାଟର ପରଫେକ୍ଟଲି ଦରକାର ଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁକି ପତଳା ହେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ନାଇଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିବ, ଯେ କି ନାଇଁ ଭିଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାଟରଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁକୁ ଆପଣ ମେଲ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ କେକ୍ର ହେଉଛି ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ। ଆପଣ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସକୁ ଟୋଟାଲି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଟୋଟାଲି ବି ନୁହଁ। ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସର ଫ୍ଲେଭରଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ କେକ୍ରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭାବି ପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ କି ନାଇଁ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସକୁ ଟୋଟାଲି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କଲର୍ ଆଉ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି
एते बढ़िया आसी था केक रे एते बढ़िया आसी था आपण इमेजिन भी कर परिबेनी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आसी था वैनिला एसेंस आपण टोटली केक को बहुत भल भाव में घांटी सारा पर आपण जाके वैनिला एसेंस पकेबे आ तार फ्लेवरटा आसवा पर्यंत ताको किसी समय एमती गोलाउथिबे तार फ्लेवरटा बहुत जल्दी भी मिसीज देखो वैनिला एसेंस भी टिके टिके जस्ट मोर ये मुझे हार्डली 1 टेबल स्पून वैनिला एसेंस नहीं आपण हिसाब से ही ने कम बेसी करेंगे से टोटाली आपण ही डिपेंड करे देखो मोर ये केक्र बैटरटा बहुत ही बड़ा भाव में रेडी हो जाइए आगे किसी समय एमती घाटी छाड़देवी किसी समय एमती गोले भी वैनिला एसेंस जेहेतु मोर बैटर टिके मिसबार अच्छे मुझे एमती गोले देकी छाड़देवी बास मोर ये बैटरटा बहुत भल भाव में रेडी हो जाइए आपको भी देखा मो बैटरटा केते सुंदर भाव में रेडी हो जाइए आप बास एतिकी ही यार कंसिस्टेंसी रखिए एमती ही पूरा परफेक्टली रखिए अधिक गाढ़ कि अधिक पतला आउ करेंगे एतिकी रखिले केकटा जो स्टीम हम से बहुत भल भाव में भी सीझीज टे गाढ़ रखिले टोटाली स्टीम हाँपाई बहुत टाइम नब जोटा कि बहुत टाइम जीपर भी खाला बेलू टे कादुआ कादुआ लगे जमा भी भल लगे आदि भी आप बैटरटा पतला हो जाए आईटा भी हाँपाई कि जमा भी हेनी बहुत ही टाइम नब तेणुक आप देखिए जे आपड़ी परफेक्ट वे बेसी मोटा कि बेसी पतला आपण बैटरटा को प्रिपेयर करेंगे बैटरटा को मुझे समय छाड़ी दूसरी देखो ये मुझे गोटे नहीं ये नहीं गोटे ये नहीं से पकाच गोटे रसर मुझे एक्चुअली आते बहुत ही भल भाव में उठी जाए केक से मुझे गोटाक ही यूज करी आपड़ जदि स्टील ने भी किसी असुविधा ना आप हिसाब से ही ने आए मुझे घी पकई आप घीटा पकेबे रिफाइन तेल मुझे जमा भी सजेस्ट करी घी पकेले बहुत जल्दी तले लगी न था आटा उठिबारे भी बहुत ही हेल्प करता है आप घी को चारिआडे टिके स्प्रेड करदे आप जदि भी रिफाइन तेल नौकरी ताहले मुझे सजेस्ट करी जदि रिफाइन तेल नौकरी आप किसी परिमाण में मैदा जस्ट अल्प खाली स्प्रेड करदे स्प्रिंकल करदे जमती कि माने बेसी आप करेंगे खूब अल्प ताको जो जगार आप केक बसैबे केक टिन रे से खाली स्प्रिंकल करदे जहाँद्वारा कि भी आपणकर केकटा तले लगे बहुत ही जल्दी उठीज देखो आपड़ ये फुल करके देवेनि केबे भी केक्र बैटरटा आपको खूब अल्प देवे कहीं टिके भी जेहेतु फुल से टाइम माने आप अल्प देते आप जब फुल देवे से फुलीज पूरा ऊपर हो जमा भी केक हेनी से आप खूब कम ने देखो मुझे ही नहीं मतलब जी केक दरकार मुझे हिसाब से ही बैटरटा ये नहीं फुलिले ऑटोमेटिकली फुल ही आसीज आप जिते भी ने टैप टैप करदे जमी भितर किसी एयर गैप नथिबा अपन टैप टैप करदे से एयर गैपटा ये हो जाए फुल हो जाए जोटा कि बबल्स ऊपर ऊपर जो केकटा आमर बेक हुए से ऊपर ऊपर किसी बबल्स आसी न था जब आप टैप टैप करदे जब टैप टैप न करते ताहले ता भितर एयर बबल्स रही जाए जो कि आप जिते बेक करते से ऊपर केक ऊपर जाक बबल्स कण 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 हो जाए जोटा देखापी भल लगी न था तेणुक आप केक पकई सारापर ये करदे से तो सरला मोर केक्र पैन टाक मुझे प्रिपेयर करदेली ये हूँ मो पैन केक्र पैन टाक प्रिपेयर कर मो नॉनस्टिक तवा नहीं आ नॉनस्टिक मुझे चारिआडे घी ही स्प्रेड कर बहुत भल भाव में ता देहरे हूँ मुझे बाकी बैटर थी मुझे पकई देती से ये नॉनस्टिक ये बहुत ही जल्दी रेडी हो बहुत जल्दी बहुत टेस्टी सुपर टेस्टी कह गले आटा बहुत जल्दी आपन को मात्र ही 2 मिनट लगे केक टाक बेक करने एथरे पैन केक टाक बहुत ही जल्दी हो देखो तापर मैं केक टाक सब दुईटा जाक ये कर सारापर मुझे किसी बादाम नेबी मो पाखे आ किसी ड्राई फ्रुट्स मैं यूज करूँ केवल ही बादाम पकई आप चाहिए नहीं पारे भी काजू नहीं पारे किसमिश नहीं पारे चेरी नहीं पारे आपण हिसाब से टुटी फुटी भी नहीं पारे आप टोटाली आपण हिसाब से ही जहाँ ड्राई फ्रुट्स ऐड करेंगे यहाँ अधिक ड्राई फ्रुट्स ऐड कले भी बहुत ही टेस्टी लगी था मुझे केवल ही बादाम यूज करुँच आ कि भी ड्राई फ्रुट्स मैं यूज करूनी बस एतिकी ए सरला मो पैन केक जो थे बसई मुझे भी किसी बादाम ऐड करदे आप जब भी ये बादाम स्किप करने चाहते पैन केक्रे आप टोटाली स्किप करेंगे कि मत भल लगे बोली मुझे ये करी देखो मुझे गोटे स्टील नहीं जोटा कि जो थे किसी समय आम गरम हाँपाई गैस बसई से टिके गरम हो गला
ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ୁଆ ପାତ୍ର ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ବସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତାୱା ଥିବ ବି ଆପଣ ତାୱା ବସେଇକି ତା ଉପରେ ବି ଯେଉଁଟା ନେଇଥିବେ କେକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବେକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ବସେଇ ପାରିବେ ସେ କେକ୍ ଟିନ୍ଟା। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ବଦଳରେ ଆପଣ ବାଲି ବି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ବାଲି ବି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଲି ଓଦା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଲୁଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ନହେଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଣିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଲୁଣ ଆଉ ସରି ବାଲିକି ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଲୁଣ ଟିକେ ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳେଇ ଦେବି। ଏମିତି ଲୁଣକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବହୁତ ସମାନ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛି। ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥୋଇବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଥୋଇକି ତା ଉପରେ କେକ୍ ଟିନ୍ଟା ଥୋଇବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ତଳ ଆଡ଼ୁ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଥୋଇବେ। କିଛି ଯଦି କଣ୍ଟେନର୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ହଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବି ଥୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୁଣଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ କେକ୍ଟା କରିବି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖୁଛି, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି କଭର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଭର୍ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜମା ବି ହେବନି, ଏୟାର ପଶିଲେ ଜମା ବି ବେକ୍ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ଟା ନେଇଥିଲି ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଇଟା ବସେଇକି ତାକୁ ବି ମୁଁ କଭର୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଏୟାର ଯିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୋର ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍। ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ପଞ୍ଜି, ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ପଞ୍ଜି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଛି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ହେଇନି କେକ୍ଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇକି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। 15 ମିନିଟ୍ ଥରେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ଟୁଥପିକ୍ଟେ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଖଡ଼ିକା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ସେଇଟା ଯଦି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଟୁଥପିକ୍ ଦେହରେ ଯଦି ବି କିଛି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେକ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ଯଦି କିଛି ବି ଟୋଟାଲି ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କେକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମଝି ଟିକେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍, ଏଠି ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇଦେବି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋତେ ଟୋଟାଲି କେକ୍ଟା ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ 45 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖୁଛି, ମୋ କେକ୍ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିକି ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ମୋର କେକ୍ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ବି ମୋର ଟୁଥପିକ୍ରେ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ହି କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁଛି ମୋ ଟୁଥପିକ୍, ସେଥିପାଇଁକି ମୋର କେକ୍ଟା ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। କାଢ଼ିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଆପଣ ଏମିତି କେକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କେକ୍ଟା ମୋର ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବି କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର କେକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ ଆପଣ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯିବ। ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଆରାମସେ କେକ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତା ସାଇଡ଼୍ ତକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଛୁରୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ କେକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଠି ମୋର କେକ୍ଟା ଏଠି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ କେକ୍ଟା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଥିବା ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କେକ୍ଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବେକ୍ ହେଇଛି, ବିନା ତଳେ ଲାଗିନି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ଓଲଟେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ବି ଦେଖେଇବି କେକ୍ଟା ମୋର କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏଇ କେକ୍
केकटा आपण जमती मो प्रोसेस बताइए आप घरे निश्चय करूँ देखिए समस्त आप प्रशंसा करेंगे कहीं कहबेन जे आप घरे बनई बोली आदि मो भिडटी भल लगी था लाइक शेयर निश्चय करेंगे जमी अन्य पाखे भी मोर भिडटा पहुँचुवा और अन्य भी ट्राए करेंगे आपड़ जिते पार्टी मो भिडटी को शेयर करूँ आपको मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ जमीक मुझे एमती नुआ नुआ रेसिपी बहुत भल भाव में आनी आपण सहित भी शेयर करी देखो मोर ये केक हो बहुत ही सफ्ट आउ स्पंजी हो केकटा मुझे भी देखा आप चारिपट देखते यहाँ मोर पैन केक भी बहुत भल भाव में रेडी हो आप देखते बस 2 मिनट लगे पैन केक कि मतलब ये केकटा करने की टोटाली मिनिट 45 मिनिट्स लगे आप ओभन रे ना आप एमती ही तैयारी करूँ आपको काटिकी भी पीस करके भी देखा पैन केक आउ केक आप देखते केते सफ्ट हो आप ठंडा हवा पर्यंत रखिए केकटा को एक्चुअली ना सैड्रु टे फाटी फाटी जी जब ठंडा ना हो आपन जदि गरम थी बेले काटी देते सैड्रु फाटी जा संभावना अच्छे देखते मो केकटा केते भल भाव ये हो जाए सफ्ट हो आपन को पैन केक भी पीस करके देखा आपन को केक भी पीस करके देखेबी आटा जेहेतु मोर बहुत सफ्ट होता टिके टिके सैड्रु भांगी जी बोली मुझे बहुत भल भाव में केयरफुली काटी आपन भी सेमती केयरफुली काटतु पैन केकटा एक्चुअली बहुत जल्दी रेडी हो जदि किसी इंस्टांट खाइबार आपनकर इच्छा थाए बहुत टेस्टी आउ किसी स्वीट स्वीट किसी खाइबार थाए आप केक पैन केक को ट्राए करूँ मुझे गोटे बैटर आपन को मुझे 2 प्रकार केक तैयारी कर देखी आपण हिसाब से ही दुईट जाक भितर आप जोटा भी ट्राए करूँ बहुत ही फ्लफी आउ बहुत ही सुंदर लगे आपण मानक देखु एटा तो रहा मोर पैन केक मुझे पीस करके देखदेली मुझे आपन को मोर केक को पीस करके देखेबे आप मोर केक भी देखते पीस करी मो एटा रहा मोर टोटाली पैन केक पीस एवं आपन को मोर सुपर डुपर फ्लफी आउ बहुत ही स्पंजी केक आपन को काटिक देखा आप देखते बहुत ही सफ्ट हो सीरियसली आप थे ट्राए करूँ आपन को बहुत पसंद आसो बहुत देखो केते बहुत भल भाव में कटि जाऊँगी केकटा आप देखते निश्चय मैं आशा करी मो भिडटा आपण मानक बहुत पसंद आसी आपण स्किप टोटाली भी करंतुनी मो भिडियो को फुल देखंतु आउ लाइक शेयर भी करंतु जिते पारिबे सेते मात्रा रे शेयर करंतु देखंतु मो केकटा बहुत भल भाव में बेक हो जाए आ मु आपन को देखौचे तार येटा केते सॉफ्ट हो आपण देखंतु देखंतु केते सॉफ्ट हो बहुत ही सॉफ्ट हो केकटा आ बहुत ही भल भाव में भी हो जाए मो भिडियो भल लगी लाइक करेंगे रोचे नमस्कार।